Alright, mi chiamo buon menino a un podcast e naturalmente aqui na arriba mi canal di YouTube também. Ba subscribe ka ba? Bo a like, bo a comment, corabon ko nossa conta kubo, pa naturalmente nos siga, inspira, nos henenang tanto aqui na Kòrsou, na Aruba, na Bonaire, na St. Martin, mi kamen all over the world através de nos canal de YouTube. Awe, ja, e dia awe, a mi te kain tiki chiki, mi tingo bisikos maneira. Mita kay chiquipa sobra nanga titule onde é mulher se es nota é mulher mais bonita de Kòrsou. Te pensei mes é Miss Kòrsou junto comigo me tem Gabriela dos Santos para nós é simplesmente Gaby. Contado tu? I'm very good. Muito bom. Dank je voor het Mita contento que te join ons. Awe Gaby dembo schema super druk. Je ziet er hartstikke mooi uit, mas je neatje, you know. En to het otro voor die Gaby, glitter and glamour e ku corona, que tudo aqui não. Het pareceme Gaby hasta di futuro. Essa kita é maneira que o boquepa den futuro ainda percebido, executive, corporate. Yes, of course. I mean, aqui nelo qual comida bezig kunnen também, but I hope je hende moe, que hope empodera. Anto nanke logo hope die nan sonho nan. Dus para mim, me também mira me mens as an entrepreneur, as a businesswoman. So I would definitely see myself wearing these type of clothes more often. Dus me te carry un hende moe hope mas fuerte também. But uitstraling ta gewoon, it's different. Yeah. But also I like the glitter and glam as well. I mean, that's another side of me. Você faz exercício regularmente of lo qual conosco mira te diz good genes, herência de mama. Com essa que tá? Tem bom genes, of course. My mom is Surinamese and my dad is Brazilian, so me te quer me tem bom genes, pero me faz exercício gewoon regularmente também. Pessoal, no momento como assim just me aia, mari para com mi corpo tava trabalhando dor de cambio, mas comecei a não tique mais. Antes me pora comer lo qual comida bota quente, me nota bota. Pois aí ana de peso, pero agora aqui me diri para go whatever I eat, it has an impact. Hende na lo bisa yena na onda. Oh yeah, I see it. A mí sí te mire, pero nota echt algo drástico, pero para mantener bo corpo, anto também bo salud, it's not just about looking good, it's also about taking care of your body. Mas esse para mim é echt importante. Pois naturalmente echt me te senti me bom também ora me hace exercício. Me te senti me cabeça gewoon free, me po pensa. Anto como me esquema, anto hobby druk agora aqui me Mester die momento para me por relaxar, anto pois I come back to myself. So senão me te gewoon queda on go and me nota invertir tempo de mim mesmo. Yes. Sim, right. Você onde é detalhe não, onde é característica na Gabi que o hobby é te gosta de bota juist é maneira como te carga bo mes, bo intellect, pero principalmente bo vocabulário, bo idioma. Quão importante é saquita pabo e por de que idade vai começar a desenvolver bo language skills não. Sobre que te passa, hobby viaja, é da mita não, agora que não boto role model, ta hora que hende bisa não, abota leuk bij Miss Kòrsou, te hora não que começa a preparar eigenlijk para a tarefa que não tem que vai carga, you know, pero por de que idade abo a começar a preparar bo mês para saque. Honestamente, me também muito mais aí. Não echt verwacht que me bij participar em concurso de Miss. Não para mim nota para goste, pero gewoon weg. En nota para algo que me tava de mirar riba mi caminho no momento na me tava de que perseguir mais modelagem e também me tava de que vai de outro tipo de industry que é totalmente diferente voor die pageantry. Ja, eigenlijk ik zag mezelf meer like I would study and I would want to do something a little bit more in the business area, but do modeling on the side as a hobby. Dus para mim tava tão tiki mais, you know, different than pageantry. Dus para mim a perception de pageantry tava de hobby gemaakt. Right. No momento, ama pensa que é muito made up and I want to be real, I want to be myself. Me não que sinto que me bordo botar de box, que me está bepaalde beauty standard of create ideology que me não tá nem querer dentro cheese para public gostar me pessoa me te sinto me rei você que me não porta liber, então me te muito me que sempre me tá bota liber me maior na landa me que amor e também é algo que
milo que sigitin também, mino que sinti Yes. kumita stuck. Yes. And in the pageantry, I think developing language skills, simple languages, sabe algo que mita bota gewoon gusto, mita bota bondage. Together for the young, mita bota wako op YouTube videos na inglês, movies. Pero me di querer hopi ene di boa geração tá assim em Sim, anto natural na escola também botar em ele. Dus a mi papimento ma começa papia, ora me tem portagens 2 anos, ora ma bei havo. E na ma começa sim papimento, dus mi maior nan todos, a mi stivaro com mi mama mes, da papia holandês. Anto mi tata da papia papimento, pero mi nota bota bibe com mi tata, dus mi nota bota papia papimento hopi. Lo qual sim mi deripara dor ka ora que mi ta papiando hopi inglês, anto dor que mi que develop esse também, mi deripara com time outro languages nan. Não, tá caindo aqui, Het is een beetje moeilijk, porque mensen têm balance para poder quedar com tour, pero me gusta idioma. É uma maneira que eu posso comunicar com diferente gente. Ja, door que me tá half brasileira também, me posso falar português também, me tô compreender tu cos. Papia tem certa palavra que timbia me tá mix up com Spanish, pues eu hope like, pero tu gente que te gusta viajar, Gaby. Los di Kòrsou, pues mi saco vos timo Kòrsou, tá pensei mesmo bota mis Kòrsou. Qual é o país ou a cidade que vou visitar, que mais vou encantar e de como essa aqui tá sina? That's a very difficult question. De como? Você bota Biahopi? Met Biahopi inderdaad, pero mita gewoon tour lugar ting dan kos. Dus mi no por vergelijk echt. In het moment na que me te quer in New York se echt has een impact in me, pero esse ita mas tanto so ma by New York mi so pa pro me bia, dus eta bota mi my first viaje com mi so abai ever, dus mi te quer equito un cosco eta marca uma experiência for always, yes. Anto eta bota emotional também, pues in a momento que pues New York is very known for like that city of dreams and making everything come true. Dus in momento que mi ta bota ding of airplane, anto mi te mira tour luz na bria, pues a mi gewoon kom je so it was a moment kom je te mane, you know, you're getting older, you're 20 now and now you're traveling and I was like in La La Land, you're getting older than they I mean, pero pa mucho young ku tinha sina tanto ambition, eto bonito feeling, pues inamo te para ku a work ibo adulthood a kumisa mama ku stiefvader na casa. Kiko etapa da tapa Gaby no tem papa junto com ele? A mim eigenlijk voor die mi 2 anos, mi mama com mi tata não junto mais, então mi mama com mi stiefvader bij junto, dus pa mim não tava algo com impact mi hobby, dus mi stiefvader te gewoon echt maneer rond tata pa mim, dus ele cria mi gewoon ter mi bida, e mi tata mesmo me sempre tava da te. It was not like he was never in the picture, mi tava da bij zeker Kasi 3 via pasimang, tour weekend, mita echt daddy's girl, daddy's little princess, mita so youngest também, dus mita um hobby close bond com mi tata mes, pero com mi stiefvader também, dus para mim não tava tão coisa difícil, tava juist algo bonita, como com mi família, tour doce bini for the outro país, mi mama Suriname, tu mi tata Brasil, mi mama tem sua família na Suriname, tu mi tata tem sua família na Brasil, dus mi oma na Montana Kòrsou, dus mi stiefvader zit in zijn oma, to inana met dat team en echt een family, so. Botin 3 romang. Yes. Is correcto? Yes, klopt. Wat is más ondeugend? Ami. Abo? Bota maior dan 3, toch? Ja. Zie, abo is niet más ondeugend. Kijk wat de latest koos ondeugend ko Gaby haar zie. Bampa mi Gabriela. Why me? Ora me tava young, gewoon sempre met mucho mego. When I think something, met gewoon wordt gewoon bij P. Juist. En als ik het niet mee eens ben, dan zeg ik het ook. En soms kan ik het op een manier zeggen. Ik weet not to come over, maar respectful. But I'm very like I've learned over time que tem outra maneira para bobo bisa algo. Portanto, not meina assim, pero é maneira que bota uit algo to hope importante. Então se tem concurso de mis também me terepra. So timbia there's a very thin line that you cannot cross. Então hende su feelings not to get hurt. Sigur. Si bobi so hende ko importante que bem nota para net ao bobo biseri bo maneira ko en nota by affected je tanto e. Mas sempre in de visa it's not what you say, it's how you say it. Exactamente. Kiko de último co spontaan ko bahasi. Oude mensen bijvoorbeeld met het in een interview met Intan, so I wasn't really prepared, but Bampe. met gewoon bij pe. Weet je, how prepared can you be in life? There is so much
that you have to do. And to me, I think we gewoon trouble mes in until you learn how to swim. So, si we get prepare mes, but go through the stress twice as hard. Camina si we gewoon take it easily, but naturally flow in it. En toen is het eigenlijk my mindset. Oh wow. So I'm just flowing and letting whatever this journey is going to take me to, I'm just flowing with it. No te laga nada hold me back. Right. Poco di ma escucha, tabata un quote di Bruce Lee, ele said we need to be like water. So water to flow. Yes. So si water to ding a glass, you be the glass. Si water to flow ding a bottle, you be the bottle. You know, kimen water flows. You know, and to sini na mo personality ta met the flow, but a visionario. Kiko ta un cos cu de forma agudo, urgentemente, lo que cambia na Kòrsou. Okay, so eigenlijk what I really see, kunt echt algo voorkomen. Not solamente na Kòrsou, pero overal echt discriminatie. Me sinto que kunt echt algo ku, posa nos to hold a lot of grudges against people, pero me te quero Mester temas acceptance and tomas, posa compassion, pa ku otro. Me te quero kunt echt kumisa tamen na bomes. Dus me te quero gewoon aqui na Kòrsou. It's just very important to like realize like okay, we're all people, we're doing our best, pero nos surge logra algo. Então assim na tiki botri para ku e forma ku nos by com otro lo vai cambia, então tiki outra coisa também lo vai cambia, pero botingo começa na maneira como de respeitar outro, então como de aceitar outro gente para quem está, então seguir, então não larga e coisa cansa abo como persona, para ir bastante junto para crescer. Kuta mais ou menos denga direção de Light for Change também, que me bota echt secundária sei, bota fundação kuta raise awareness riba cyberbullying or any type of bullying, pero com especificação riba cyberbullying, discriminação cibernético, style, no? Pestamento. Pouco dia eu tinha investigação onde eu avisa que o pestamento den curar de escola coisa alarmante. Que como conta-nos de Light for Change? Laga nos começar aí. Okay, so eigenlijk começar na mes for the young me award di pass, pero nunca me no echt reparar que tem impact riba me, so I was always the one to throw sand over it, and to me no tava echt worry com o qualquer na devisa, so de mi cabeça me tava muito fuerte, of me tava muito fuerte. So tava tem mami flaco, ainda tava tem mami anorexia, me tava tem passion também, tem mi pubertade. I still have some pimples here and there. Anto nata de bisami see connect the dots. Weet je, dus allemaal van die jokes, pero jokes nee nan create a scar somewhere in your heart because it hurts. Anto tiki ma veri paraku agora aqui na grande também. Hoop je die traumas dan eten bij in the back. En vooral die beauty pageant agora aqui, you know, like body shaming, the algo good are very ongoing at the moment. And I actually gained some weight. This was the New York City. And agora aqui me Mr. Pound, tiki mas. Não passou a competition que para me ba, pero si bo actor outro muito bueno, bodri para mane me também tenho bem assim algo do zero, botar me bem sport. Pero in that moment you're not loving yourself, but it's not because you don't love yourself, because porta estima bo mes maneira botar, pero passou outro hende acaba criticado, passou bo not look good or this or that, but by sentibo você maneira botinho vai cambia. No momento na aqui nós somos exposed to social media, pero também gewoon any type of technology, to Snapchat, Instagram, Facebook, everything. TikTok. Juist, en het hobby, het heeft te maken met foto's, weet je leven posten. E Marie Paraku, den tour comments, die tour portretten of orbowak muito buena andi avediando vooral muito buena young, qual mi tem um tique disturbing. Botri Paraku, tour que parece outro. Tour que tem lip de certa maneira, tour que tem like the glass skin, but on the edited way too much. En op een gegeven moment mané, but why? Você die kon eigenlijk nos está sendo é qualquer com nós mes, se nos tour te diferente, então nós não mesmo sinto comparar nos mesmo assim com outro. Exato. Pero uiteindelijk orma beri para é routine, é tá gewoon pessoa hoping to discriminate otro. Oh yeah, you're too fat, and then when you're skinny, you're too skinny, and then when you have clear skin, tem outra coisa que outro bes. Outra coisa, wow, te kiko, nanishi te kiko, lip te kiko. There's always something. Para mim também comment por uma guardo corona, como te digo, bedrecha mi gente na anto mina nishi também. Anto mi também there's nothing wrong with me unless I find that I want to fix it. Mi te buy anto mi te fix it. Pasora mi lo senti mi mas mio. But you have no right to tell me what I need to fix about myself, and it should not
E zij nota pa abuso, zij ta cultuur hende eigenlijk. Bono tinha derecho die eigenlijk pisotear otro hende of oprimir otro hende pa motivo sei que ta flaco of ku eta yin of ku su color di cuero, gewoon bono ting mag die hasi ecose. Então, arriba social media eta passa mais hopi mes. Nós estava de ting recentemente conversação com psicólogo também arriba mental health e social media e conexão entre mental health e social media. Kutimbia te hasta social media not bom at all pa hende su mental health. Que botin die bisa je sake. I totally agree. Echt. Lately, me toen ook penso hopi. Dus laatste tempo na aki me dat echt pensen to me to okay, bon, everybody's talking about mental health, but kiko mental health daar eigenlijk. Dus kiko entre anxiety, depression. Right. Like, what is the cause of it? Pasora lo qual amisa in 2010 we were not talking about mental health. We were not talking about anxiety, depression. Okay, pero there were ways to deal with it. But agora aqui nós está assim a focus riba turhene. You're never gonna feel good enough. Om te keren is het qual te causa in mental health parts tambe. Dus ami bijvoorbeeld, I'm very happy with where I'm at. Dus si ami wak a growth ku ama. Dus pas ding durante la su ayan mi mes te hobi contento e proud de mi mes. Pero no momento que me subi riba social media, então mi vai wak outro muito met bezig tá si tal coisa, or she's in Italy right now having some wine and pasta. Mi te gewoon ziet wanneer I'm not doing enough. Então no momento mi te bij boeten bepaalde pressure riba mi mes. Mi te bij zien de ik me not haciendo good enough, me te bij doubt me mes, me te have fear, pasora op een gegeven moment bono te durf die niet sali foi bo comfort zone mas, paso bono sa mas kiko botinko hasi, pero boto por bati follow outro and so step camida botinko eigenlijk sigi bo mes, water. Exactly. Just flow and look wherever life takes you, know, and just make sure you make the right decisions based on your intuition. That's Gabi, 10 anos passar, bota corda, kiko bo sinti. Ora kunanga bisa connect the dots of ora kunanga bisabo bota mostra anorexico of you're just not good enough, kibota kere kubota, boa sinti e ansiedade of e depressão como tiener. Well, nel momento sì, claro. Mi te kere tam tu ma action va purba di no laga e comments na being to me mas anto ese mas mi te hopi open mi not nada di skonde per you hende dus ik ben echt iemand like if you want to know something and want to know something about me just come to me and talk to me about it. So mi te echt open dus nel momento kunang abai bully me I was trying to do whatever it takes so ami por please nang eigenlijk met dat ik gewoon please nang dus maar mensen juist maar mensen zien aan mij met die hobby passion met dat gewoon pakken aan mijn cara ku make-up because like crazy because then I felt like maybe they wouldn't be like picking on it pero no momento me no realizar ku mas make-up bebuta mas before Santa Claus mas passion bota haya pero I didn't feel confident enough to go without it because I got always picked on it and to me man Bobby sami com meeting passion like I have a mirror at home and I can see it. Você Kiko bo consejar Bobby sami porta usa tal crema of maybe you can try this, put some aloe vera on your face. Pero in maneira que nanta bota cielo tava gewoon it was not right and it didn't make me feel any better about myself because I already knew I was struggling with it. And then not about my diet and not about na just say het gewoon parte di un hormonal change que te passa den curpa tot een parte di puberteit. Pero também na minha curpa bijvoorbeeld. Ja, heel eerlijk, ik kom eens te boeten papel de mi bras just to let my boobs look a little bit bigger. I used to, like try to do things to please people. Camina pakiko. Anto meeting seguro que tem hobby muito bueno an iPhone anko. Também te sinti que não tem quase coisa nem do vooral work people sobre to actor models now online and they have like these perfect bodies but they're all photoshopped. Anto emotional young que tem just 4 anos que não corpo não tá nem developed ainda. Te sinti que não te suppose look like that. Passo en tu re muito hamber nanta. That's the body I want. And of course, when you're young, you want attention. Gabi, master batayo, queremi, bosa, kiko ta coisa que totalmente não tem conta com ora que bo abai participar na Miss Kòrsou.
Um cosco at all, bueno, tiene cuenta con él, entonces después vos te visa, bo, I should have known better. Mi homie ta sai koi pro me. Hoe mag die eerlijk? Ja, I'm always, pero... Agora que eu pensei, me di, você flow like water. Se você tem uma oportunidade que te apresentava, digo, mas não te gewoon purba. Purba. No momento que não tem nada de perder, vooral se você é young, você tem assim tanto coisa para experienciar em bebida, você sabe que essa aqui também do nabo, para depois você conseguir ter outra oportunidade. Exatamente. You have to keep trying. Então, porta essa aqui abilities não como a dor de experiência aqui, me sa seguro que me também usa não. Me diga que se me não lá se public speaking, I wouldn't be sitting here because I wouldn't have the courage to do it. Dus me não estava unprepared para nada, porta me tinha hopi coisas mais riba caminho com me tinha vai, you know, enfrentar ainda. Nami puntrabo essa aqui. Qual é o país ou participante para Miss Universe que sempre bota on the lookout pe? Cultura di novo, bota bisa, tal e tal, pois a mim sai ainda mais fanático de Miss Universo. Tu ainda vai, por exemplo, para X país, então bisa não, sempre país aí também bom, seja da Venezuela ou da Colômbia, pero abo tem hende que abo sinta na casa ou a televisão, bota bisa. Nami wa aqui com India também conheço, por certo também estava também Miss Universo tempo. Philippines, I guess. Yeah, there's Catriona Gray. Então mita gusto hopi, you know how she is. Então eta hopi herself, very spontaneous as well. So me por connect hopi com ela, so mita mira similarities die ami denje também. Dus me nota mira gemaaktheid. You know, sometimes when you look at the other misses like the Latin countries, most of the times they're so prepared that op een gegeven moment het perde essence die authenticiteit. Yeah. And to me te kera walking Miss Universe also looking for more authenticity instead of, you know, that whole... Want te zien, digo, quizás a pressão para abotar bij Kambia, tem que chegar ainda? Definitely. Me te zien die willen ainda, maar ik voel het nu een beetje wel. Dus laatste die na aki, I'm gonna be honest, I had a few days committed met me, like, ben ik, posa bota putra bomeas, si bota capaz de hasi algo assim, poso naturalmente it's a challenge, it's not easy, tenho opicos no como tenho baisinha. Kiko na bisabo que lobo tenho Kambia. Não bisamo que me tenho Kambia nada. Kiko absolutamente not negotiable para Gabi, para Kambia. Se não bisa botingo aumentar o pecho nang, botingo aumentar o pompis nang, Kiko not negotiable para o Kambia. Of tu bisa, anything on my body is not negotiable. It's not negotiable. I'm not gonna change anything. Você prefere laganos usa a palavra mortificada em gem numa, pero bonota it's not negotiable. Pastor, me nota sinti mi inseguro em mi corpo agora aqui, me nota sinti que nada na mi body te bezig te kan samen met de vissen van ik wil dit echt veranderen. Si dat echt algo aan mi meslo te inseguro kune. Porta mina nishi of mi gentenang. I don't have big teeth and I don't have the straightest teeth either. Pero mi te sinti mi comfortable in my own skin and mi kepa other girls nan tambe na young. Gewoon sinti na mesa sini. Ando saco bona mesa tayo sundi mas bonita pero a personality ta si bonita because you could be the most prettiest girl and then you have not a great character. And then not bonita at all. Dus for me it was more, you know, just be myself and to make a showcase say tame, you know, que showcase the perfect me because that doesn't exist. Bota curioso que men, qual é o último coisa curioso que você hasi, que vai totalmente robês. Robês? No, I can't think of anything. I'm like blank. Serio? Yeah, I'm like blank. I'm very curious. But me see algo pop up in my head and I want to know about it. Me to search it, me to look up for it. Que men interrobes, it's a learning experience, Pablo. It's always learning experience. So my curiosity is more in the like learning because I think I'm in the learning phase. Nanda bisa curiosity kills the cat for a reason. Tapos que dia bo hace un coisa curioso que asali totalmente robês. You know? Yeah, I don't think I can talk about that. There was like one, but that was like when I was young. Esta lagi pa después de Miss Kòrsou. Yeah, we can talk about that later. Después de Miss Universo, mani outro aia, né? Gabi, tá prazer imenso. Você toch me tava de quero touch base. How's the love life? Because people want to know. You're such a pretty girl, pretty woman. You know, com a persona ideal lo Mester tá para Gabi? That's a good question.
pa sobrenante wak poster perfect girl. Anto vaya que digo que película que te pisa out of my league. No. Quizás é mucho verdad. Você vai que não te pisa no, Gabi está totalmente out of reach. Você, pero maybe você uma persona que to fall for a very humble and simple person. I like simple. I like humble as well. Sí, me echt very humble, simple. Pero para mí the most importante moment, like I love humor as well. So if you can make me laugh and like smile, I love that. Pero me tu ende mas ku me que uma persona que echt apoia me, anto ku me lo que echt cresce ku ne. Dus me lo que ajuda to me que eta me ajuda a me para me gewoon achieve my dreams and to me no que toxic relationship of jealousy because it's not necessary. So I really want somebody that also know what he has and brings to the table and to me también saki can me to bring and we make a beautiful table out of that. You know, so me not think echt idyllic of guy. If I click, I click, pero eta echt immers eta algo kuta healthy. Healthy. Yes. Como te wak abo después de Miss Universo. Además de tomar un break, pero Kiko. I've thought about it honestly. Anto mari para ko undi mis strengths ng communication. Dingen journey aqui, você mari para ako echt papit algo que me gusta assim, pero também ela bes inspira hende. Dus lo me que eigenlijk também assim algo with podcast to be honest. Yes. What a welcome, what a welcome, what a welcome. So I was actually looking forward to that, but also maybe motivational speaking. I see myself in front of a big public and just speaking and talking to people. Not for always, pero met meer mensen dingen temporada gewoon eventjes haast ik wil zo met keer ik wil algo goed gewoon uplift me and to uplift other people as well, and I really want to be close with people but I'm to good very sociable and very like mingly with people and I want to have that bond because that's when I feel at my best as well. And to make it do natuurlijk goed cross paths school meet dan met algo to make them think about life or like inspire them. Me tinha de perguntar outro coisa. Pergunta já que nós está visualize. Bo a visualizar o mês que é corona de Miss Universo. Bo a manifestar. Bo a manifestar. Porque me sabe que tu hende que tá marcha bota inspirar, bota visualizar com aura and energy and everything. So okay, I'm not that deep. No, pero sí, me ta visualize indeed. Pero I think my visualization is a little bit more like it's a periods. We not visualize big time mesora. So if you would ask me like where do I see myself in 10 years, I wouldn't be able to tell you because I'm curious, but I'm also somebody that is open to trying a lot of new things. Dus meeting my bij hasi acting of meeting my bij gewoon zien dat in bank die school. Dus whatever pops in my head at that moment and I feel like I need me te hasiele. Dus me no pode decidir foi o aqui cabo kiko me que pero a visualize bo mês com corona. Corona nog niet. Bisabo eerlijk, die kon pas me te zien die you can visualize how much you want, but if you don't put the work in, that crown is never going to be on your head. But you are working on it. I'm working on it, but I'm working on something else before I can work on that, you know? Que você sente a propósito tá de movida. Netamente é para inspirar outro. Yeah, você turenda me te inspirar outro in some way or another. So I don't think that's something very special about me. I think everybody can inspire one another. Pero para mim me te querer gewoon door me actions on like what I'm gonna do and how I'm gonna like bring people together and me te querer gewoon energy com me portresse bijvoorbeeld in grupo. I think that would really make the difference. Okay. To just let everybody feel at peace and just be themselves and to me te querer koi kabata gewoon. Sí. You know? Sí, definitely. I feel you. It connects people. Gabi, me agradeci imensamente para droppen cerca nós aqui no studio. E última pergunta de Tour Podcast. Kiko ta é coisa que tour hende te quer dibo, pero que absolutamente não te sina. Oh wow, that's easy.
que tá? Eu quero que eu me skate. Yeah, many people think I have skate, pero echt me não tenho skate. Me quero também eu hopen dat ik sempre me dar bia of committee carro. Se cara de maneira que ik heb I'm working on it now definitely. Me não pora assim outro tampouco. So they must put you smile a lot. Right. And I'm a very smiley person, but only when I really feel like it. Me não bij gewoon zien dan gewoon smile. For me that's weird. Pero no momento na que me triperago, if you just put a smile on your face, but gewoon gradually become a happier person, and it's really true. Gabi, me agradecido mais tanto. Hope you danke para droppen. Me te desejo outra classe de éxito. Então, a mim lo vista começa a visualizar corona riba boca cabeça. Sei também é importante. It's on the way. Alrighty. Curaçao, me agradecido imensamente. Aruba, danke, Bonaire, Sint Maarten, Holanda. Toerist danke te ativar para nos plataforma de YouTube. Masha danke. Miss Curaçao, Gabriela dos Santos, estava te seca nos awe de no studio para naturalmente nos compartir e naturalmente laga abo também se reconheci mais com ele. Sumamente importante. Su cargo também é importante para o Curaçao de esperança de dia. I mean, no pressure, pero te sei te assim. Mas danke. Nos topa de outra sessão. Thank you so much.